Rebellious, one last no, they are terrorists, they must go. Rebellious, one last no, they are terrorists, they must go. Down with quality, down with harmony, down with quality, down with harmony. You want to take action? Issue Russia protection. What do we want? Protection for Russia. What do we want? Protection for Russia. What do we want? Protection for Russia. When do we want it? Now, now, now. When Let's go. Democracy yes, one last no. They are terrorists, they must go. Democracy yes, one last no. They are terrorists, they must go. Down with quality, down with quality, down with quality, down with quality, down with quality. down with politics, down with comedy. Down with quality, down with quality, down with quality, down with quality. Protection for Russia! Protection for Russia! Now, now, now! When do we want it? Now, now, now! Shame on you! Quality, shame on you! Regime in Iran! US, take action! Issue Russia protection! US, take action! Issue Russia protection! Russia protection! US, respect Geneva Convention! We want Russia protection! US, respect Geneva Convention! We want Russia protection! What do we want? Protection for Russia! What do we want? Protection for Russia! When do we want it? Now, now, now! When do we want it? Now, now, now! که در این شرایط و به رغم توطئه‌های ننگین رژیم برای نابودی اشرف همچنان با پایداری پرچم شرف و افتخار مردم ایران را در دست دارند تظاهرات خود را همزمان با تظاهرات هموطنانمان. Jeg er både glad og ked af at være her i dag. Jeg er glad, fordi jeg ser jer, og I skal vide, hver eneste en af jer, der står her, I betyder rigtig meget for mig. Og jeg sætter utrolig stor pris på fordi at jeg synes, det er dybt deprimerende, at vi i år 2009 er mere demokratisk. Vi burde være mere menneskelige i år 2009, end vi er, når vi kan lave sådan nogle ting. Derfor er jeg ked af at være her. Det største ansvar har selvfølgelig verdens stærkeste magt, USA. USA har ansvaret for meget af det, der sker i verden, og USA er den koalition, der gik ind og angreb Irak. Men vi har også et ansvar i år 2009 for, at vi behandler folk ordentligt rundt omkring i verden. Og vi vil gerne være et land, der viser frem, at vi vil være med til at sikre demokrati, kidnappet, både sårede og ikke sårede fra Ashraf. Det er forfærdeligt, at det land, som skulle være glad ved, at de kom af med Saddam Hussein. Jens Christian Lund Danmark kan ikke forstå, at religiøse mennesker kan få sig til at slå mennesker ihjel. Det går over min forstand. Der er ingen Gud i verden, der det er den anden aften inviteret til den amerikanske ambassade. Andre amerikanere gav udtryk for, at de havde stor af Irak, at de aldrig Irak beklager
شهر مریم. روی یک برگ طلایی از کتاب وطن و تاریخش بنویس که در اینجا شهری دیدم، آجرش یک رنگی، جامه‌هایش یک رنگ، ساکنانش همگی چشمه‌هایی بی‌تاب. بنویس که در این شهر رشته‌های زنجیری هم دیدم، سخت به هم پیچیده از قلب به قلب. بنویس معبدی نیز در این شهر به پاست، مشعلی بر بامش و فروغ تابانی بر طاقش، هیمه‌اش برق چشمان درخشان شهیدانش. بنویس سکه رایج این شهر اعتماد است، وفاست. آنچه نایاب است در این شهر ریاست، آه انگار که این شهر خداست. در افقهایش هر صبح پرچمی سبز و سفید و سرخ به پاست، در رگان پرشور فضایش همه روز خون موسیقی پیکار و شرف در غوغاست. بنویس روی یک برگ طلایی از کتاب وطن و تاریخش نام این شهر، همان شهر شرف، شهر فداست. نام این شهر